naz, şefkat, merhamet ortadısın. Bu sözlerini unutup da mümkün değil. Onlar her vakit yüreğinin en turgi katında kalar. Ona bilen bala arasındaki kirsiz muhabbet Allah'ımız var iken en büyük hisu. Ani, engey, eniye. En sevimli gözler sinike. Yumuşak жылы kollar sinike. En tatlı sözler sinike. Can izletkiş jırlar sinike. Rahmet sana, aniyim. Bütün dünyamı dalgam kişkenin girine Akşamlağım yum güzelde Canım duysun irge sözde Barışına böyle Yutma bile bile geçen Uzgeçti Silim, marjlarımına gidip Dişike salır Yol iter döndürükte Köşklerimiz kudekte Yoluna kalır Yoluna bilem beni geçer Uzgeç bir kubeleşe Deniz bana Güneşe gelebilirsin Dua dilemek bilirsin Elime, elime Uzgeçti kubeleşe Deniz bana Güneşe gelebilirsin Dua dilemek bilirsin Elime, elime Zor rahmet barasada. Hayırlı kişiler, hürmetli, kadirli tomoshachilar, do'stlar, tuğanlar.
Инде барыбызга да фырсаттан файдаланып, дөньядагы иң газиз кешеләребез, әнкәйләребезне бәйрәм белән тәбриклисе килә. Күңел тынычлыгы, җан тынычлыгы, балаларның, анакларның рәхәтен, хәсрәтен күрмичә яшәргә язсын. Дөньяларыбыз тыныч имен булсын. Бәйрәм белән сезне. Инде шушы тәүге концертыма килгәнегезгә шуннан да бик зур рәхмәт. Һәм үземнең чыгышымны мин радио телевидение аша танылган. Узган еллары бу җырым белән мин Болгар радиосының музыкаль милли премиясенә дә лаек булдым. Сезнең дә бу җиңүдә өлешегез зур. Бу җырның инде авторы залда бүген биредә бик күп кенә җырлар авторы Рафис Габделганиев сүзләренә үзем иҗат иткән җырны җырлап китәсем килә. Әниемнең ак күлмәге. Әниемнең ак күлмәгенә Узган идем көзге каршымнан Шул чагым кәй үзе алга килә Үлем алды минем башымнан Балакаем нечкә Şişmelerge enkey düşmesin Nişin tüzgen sinek ilege Dünler uyarımızı kökensin Boğalayım nişke Ağrıklar salıp iğnerine Aş yazmış sina bilmesin Дошла ли менкей
Зур рахмет. Жинның авторы Нәрдис Габдулганиев. Зур рахмет шундый матур шигырьләрегезгә. Киләчәктә дә иҗатларыбыз булай бергә уртак булсыннар. Рәхмәт. Рәхмәт Гөлшат апа. Рәхмәт Гүзәл. Әйе, шунда күреп торып, рәхмәт, шундый матурлыклар. Карап куйган. Зур рәхмәт. Әнием. Дөньядағы иң якын, иң кадерле, иң газиз кеше. Яшь чакта без аны ничектер аңлап та, бәялый да белеп бетермибез. Ләкин яшь барган саен, шуңа күбрәк уйнанасың, шуңа күбрәк аңлыйсың. Әнидән дә кадерле кеше, якын кеше юк дөньяда. Әни гаиләдә назлы, чибәр, иң матур кеше. Мин аны бик яратам. Әни миңа иң якын кеше. Дустым да, киңәшем дә. Без аның белән бергәләшеп бергә яратабыз. Без әни белән лото һәм шашки уйнарга яратабыз. Кай вакытта ул мине җиңә. Ә мин еламыйм. Мин әнигә кыйммәт кушарга булышам. Алар бик тәмле булалар. Әни мине күп нәрсәгә өйрәтә. Авыр вакытларда миңа булыша. Мин әнине бик яратам. Әни миңа иртә белән чәчләрне матур итеп җыя. Ул тәмле итеп аш пешерә, эш-почмак, бәреш. Әни өйдә булганда күңелле, әни өйдән китсә күңелсез була. Без әни белән кухняда ашарга пешерергә яратабыз һәм ул мине олы кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәтә. Әни миңа матур күлмәкләр ала. Без аның белән киңәшеп дәрес әзерлибез. Буш вакытларны аның белән күңелле үткәрәбез, кинога барабыз, уен площадкаларга барабыз. Әни өебезнең нуры. Әни эштән кайтканда һәр вакыт тәмле күчтәнәчләр алып кайта. Мин әни белән өйне җыештырырга яратам. Мине әни бер кайчан да куркмаска, алга барырга һәм кеше булырга өйрәтә. Әни, бу сүздән дә кадерлерәк, бу сүздән дә якынрак сүз бар микән җир йөзендә. Әни безнең иң кадерле кешебез, сердәшчебез. Коръәндә дә җәннәт әниләрнең аяк астында дип әйтелгән. Шуңа күрә әниләребезне исән вакытта хөрмәтли. Бала вакытта истә калган бер шигырь. Әни диеп язып куйдым, яңа яуган ак карга. Таптамагыз, һич ярамый, әни сүзен таптарга. Әни минем өчен бик яхшы һәм матур кеше. Аның җаны бик чиста. Ул тик торганда миңа кычкырмый, мине әрләми. Ул мине яратып үстерә. Минем апайны яратып үстерә. Ул бик шундый актерлы кеше. Ул безне тыңлый. Ул менә мин бер вакыт әйтәм аңа, әйдә рәсемләр ясый. Ул әйтә миңа, ярар, киттек улым. Сез үзегезне әниләрегезне тыңлагыз. Әни ул шундый яратып һәм сөеп үстерә торган кеше. Барлык әниләргә озын гомер теләп, без аларга рәхмәтлебез. Шулар чәчәк атса, илгә кышлап кайтса, чалым
тұрмыш барғанда бітінде өкіл шаттықлардан ғана тұрмай юғалтылар да бұла. Өзіміз әне болғаш, шынауны біздің әнелерімізге, бізден балалардан байлық та, моллық та керек ме, аларға ихтибар керек. Шолай бет. Әнелеріңіз янына қойтып, шей ішіп, тынышланып, сөйлешіп, сірлешіп отырсағыз, әне шынынан да зор бәқіт кешерме. Шолай бет әнелер. Өзімізді қаршынауны біз, һәм кішкенеден мен бик яратып тыңлай тұрған Ханепа Фархи репертуарда бик мотор жыр бар. Утыр әлі әне яндарыма деп атала ол. Мен аны бик яратып тыңлай тұргем. Өсет ішкештейді автор рұқсаты білән бұл жырымны өзімнің репертуарыма кіртірге болдым. Бүгін сіздің бірге әлішіп жырларбыз деп білдім. Ханепаның яқты рухына дұға болып ерішсін бұл жыр. Нурия Абдуллина сөзләрі һәм кейі «Утыр әлі әне яндарыма». Тоқтап қалдым тұрмыш юлларымда, утыр әлі әне яндарыма. Қайғыларға нешек төзейін, сірлерімді кімге сөйлейін. Дүние болғаш бола түрлі хәлләр, уақытлыша болсын ауыр мәлләр. Шулай өтейінді ұлып отырмыш, нық болып олам яшәйедіміш. Кеңешіні тұтам әнейін, сабыр ете яшеймін. Тек шулайда менің шешерімін, илайды апарлар себеп. Дүние олғаш бола түрлі хәлләр, уақытлыша болсын ауыр мәлләр. Шулай өтейінді ұлып отырмыш, нық болып олам яшәйедіміш.
зур рахмет. Идеалlikке ұмтылушы идеал бию түркімі. Рахмет сізге. Сауларымызсыз құрметлеріміз, қайырлы кеш, милләттәшләр. Гүзәл Идрисова Бахның әниләр көненә багышлап ясалган тәүге концертында сезне сәламләвемә ихластан шатмын. Әни, нинди бийик исем, нәрсә җитә әни булуга? Хатын кызның бүтән матурлыгы әни булуда. Әниләргә тагы бер мәртәбә рәхмәт әйтеп сезнең алкышларыгызны ишетәсебез килә. Чөнки әни дигән бийик зат булмаса, сез әлеге матур залга җыелып, безнең чыгыш ясаганны карап, хузурланып утыра алмас идегез. Әнкәйләргә мәдхия укып, Роберт абый Миңнуллинның Әнкәйләр шигыренә игътибар итегән. Әнкәйләргә Аллаһ ярдәм бирсен. Аларгадыр бүтән авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Дауларга каршы китәбез без. Утлар сулар күпме кичерә. Туган өйгә юлны онытабыз. Әнкәйләр безне кичерә. Якын дуслар ташлап китә безне. Хыялларын күпләр югалта. Әнкәйләргә кайтып егылабыз. Әнкәйләр безне юата. Алар гына безне онытмыйлар. Алар гына чынлап ярата. Синең белән бергә сөенә дә. Кайгыларың булса тарата. Жан җылысын туя күңелебез. Әнкәй көчен туя кулыбыз. Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр. Әнкәйләргә сәҗдә кылыгыз. Хәзер янәдән сәхнә түренә үзе дә бүгенге көндә кайчан гына бала булып әни булганын сизмичә калган 3 малай әнисе, гаиләдә 4 ир-егет тәрбияләүче Гүзәл Идрисова Бахны чакырасы килә. Гүзәл, рәхим ит.
Size başladım konsept başlanan. Рахмет шундай жылы атмосфера бүгін залда, Аллаға шүкір. Бұл күнді енді күте-күте орып, зорығы біттік. Нихаят бұл күн келіп жетті, бірінші тапқыр тәугі концертімін бұлдырға болдық. Шыннан да, кімдерді бәлкі залда білмейдір, мен өзім тұңғышымнан Яршалы шәһәрінде туып өстім. Мұнда матур-матур рәсімдер болырға тиіш. Міне мен кішкенеден үк өзімнің музыка оқытушысы болырға қияланадыр. Пианинода ойнап, құршақларымды тізіп отыртып, мен аларға музыка жыр үйретедірім. Һәм Аллаға шүкір, бұл менің қиялым тұрмышқа ашты. Мен музыка оқытушысы болдым хөнәрем бойынша. Буланыр Вахитов исемдәге Яршалдағы 2 номерлы татар гимназиясында білім алдым. Аннарысын инде Яршалы шәһәренең педагогика өлиятында оқып шықтым, қызыл дипломлы музыка оқытушысы мен хөнәрем бойынша. Аннарысын мені тұрмыш җилләре алып келді Қазанға 2008 елда. Қазанда туған ауылым көңіл ашу үзәгендә эшли башладым. Жыршы буларак бик күп яңа жырчылар белән, артистлар белән таныштым. Яңа дуслар таптым. Бик күп чыгышларда, сабан туйларында, шәһәр бәйрәмнәрендә гөрләттек, концертлар куйдык. Бик күңелле яшәдек. Хәзергедә вакытта без туган авылым артистлар белән бик дус мөнәсәбәттә яшәйбез, Аллаға шөкер. Аннарысын мин Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Закиров иҗат төркемендә эшләдем. Гөлдәния Хәйруллина иҗат төркемендә эшләдем. Әнде 2009 елда Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах белән үземнең тормыш юлымны бәйләп җибәрдем. Аллаға шөкер, 3 малай тәрбиялибез. Камил, Рамил, Марсель. Алар да шушы безнең белән бергә ияреп концертларга иҗат юлын сайладылар. Бергәләшеп концертлар куябыз, уен халларында уйнайбыз. Безнең чыгышларны күргәнегез бардыр. Төрле шәһәрнең гаилә бәйрәмнәрендә катнашабыз. Һәм инде шушы дөнья вазгыятьләре белән пандемия чорында мин Совет районының Казан шәһәренең 149 лицейна укытучы, өстәмә белем бирү вокал укытучысын, вокал укытырга дип кирдем эшкә. Шул мәктәптә эшләгәндә төрле конкурсларда катнаштык. Балалар хәзер бик кыю, бик теләп йөриләр вокалга, чөнки хәзер Аллаға шөкер телевидениедә татарча бар, җыр бию конкурсларда бик хисап. Балалар бик рәхәтләнеп йөри, мин алардан шундый яхшы җылы энергия алам. Аеруча кыз балалардан. Рәхәтләнеп шаклашып кайтам. Шуңа күрә әти-әнием белән дә шушы мәктәп
шәһәр күләм конкурсларында шәҗәрә белән үзебезнең дөньяда без тарихлыбыз дигән конкурсларда катнаштык. Әтиәнем дә бик рәхмәтлемен, шундый чараларда һәр вакытталар катнашалар безнең белән бер рәттән. Инде шушы әнкәем конкурсында җырлаган җырымны бу инде бөтен әнияргә мәдхия булып яңгырар дип уйлыйм. Флюра апа Сөләйманова репертуарыннан бу матур җырны бүген бергәләшеп җырларбыз дип уйлыйм, хөрмәтле тамашачылар. Игътибар экранга, Флюра апа Сөләйманова репертуарыннан әниемә. Әйдәгез бу җырны бергәләшеп матур итеп җырлыйк әле. Сезнең өчен Камил Бах. Биргәнсең син миңа ан нурың таңнарны, җыйгансың син миңа бар гөлең тананың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтең җырымда чагыла. Мен шундый балаларым белән, тормыш иптәшем белән
Аллаға шүкір гран-приға ие болдым бит мен әнилер конкурсында. Шунан шексіз шат, шексіз бақытты, яратқан ішім бар, сау сәлемет ұлларым бар, қадірлі әтиәнейім бар, туғандарым, достарым, тамашашаларым, коллегаларым, әрбірсі де бүгін залда. Не қадар тұлқылмансам да, олар меңа бүтінісі күш беріп тұралар. Рахмет сізге. Мәктепте эшлей башлағаш инде оқытушы һөнәрен ни хәтле авыр һәм зур хөрмәткә икәнен үземдә инана башладым. Чөнки класста балалар бик күп, үзегез беләсез, һәрберсе төрле характерлы. Укытучыларга Алла ярдәм бирсен. Менә шушы мин эшләгән 149-нчы лицейның җитәкчесенә дә милли җанлыклы, кешелекле, олы йөрәкле Вафина Фирдәүс Габдулнуровна зур рәхмәтен белдерәсем килә. Мин шексез шатмын сезнең җитәкчелек астында эшләгәнемә. Шушы укытучылар бүген залда да бардыр дип уйлыйм. Барлык шушы залда торучы иң зур хөрмәткә лаеклы һөнәрле мөгаллимәләргә, укытучыларга чираттагы бик матур җырны җырлап китәсем килә. Аның сүзләре авторы Эльза Шагова шулай биредә булырга тиеш. Эльза Шагова сүзләре Илназ Бахкия. Укытучыма. Rahmet sina
güzel. Şolay оқытушы. Başlangıç klasslar оқытушысы Güzel Вафина. Yakın dostum, рахмет. Ой, Руслан Камилович. Руслан Камилович, біздің ортанша малайның Раминнің тренері. Зор рахмет сізге. Олары дзюдодан тыш әлі оларға үйретенішік настоящий ир болырға. Не шонса мен ашый. Рахмет Руслан Камилович, шуды яқшы тәрбие бергеніңізге. Рамил үйде болғандарын үйреті. Рахмет сізге болғаныңызға. Шушы матур авторның тағын бір ижад жемішін тәқдим тәсім келе. Әдіп кеткенім шейін шушы мектепте 2 ел дәвамында эшлейм. Балалар белән җырлар өйрәнеп, төрле конкурсларга йөрибез. Шаян ТВда да съемкаларда булдык. Сәйлән тапшыруында. Инде үзем дә балаларга җыр язып карарга булдым. Хәзер генә минем иҗат җимешемне тыңлап карарсыз. Бу кунак кызны инде бик дулкынланып, бик җылы каршы алырсыз дип уйлыйм, чөнки ана нибары 6 яшь. 6 яшь булуына карамастан, ул бик үткен, күп кенә конкурсларда үрәте. Бүген алар бүтән составы белән, әниләре, әтиләре, әбиләре белән килеп җиткәннәр Оршадан, минем матур концертны бизәргә дип. Шуңа көчле алкышларыгыз белән каршы алыгыз. Эссе Шагой сүзләренә язылган үземнең иҗат җимешем Татар кызы исемле җырын сезнең өчен башкара Мәрьям Кутусова. Каршы алыгыз! Махсус кунак! Thank you.
Sevgiliklerim, hemen. Ben şöyle rahatlanıp jırlap büyüp. Matur mu jırışadı mı? Allah'a şükür, hazır ben de yaza başlayayım. Ekonomiya oilaga. Özüm yazam, İlnaz yaza, rahat. Sotib olasa yok jırlam. Hem men shu 2016 yılda bizning kichkinamiz Marselimiz dunyoga to'di. Shu yilni biz 5 ani jırşı anilar. Bir yo'li beviladikda, tag'in da yoqinayib, do'stlashib, anilar ham bevilar proyekti tuzib jibarga shunday etargish bo'ldi. Bizni shu bevilarimiz birlashtirdi, yoqinaytdi. Biz 21 kishi sostavida 5 ijodiy oila eng birinchi durlatib Qozonda Maturitov konsert qo'ydik. Anar endi turli shaharlardan, tubaklardan shoqir oldik, shunda da borib qaytdik. Bizning tub proyektning maqsadi oila qiymatlarini saqlaw. Shu proyektning aydab borishida zo'r rahmat aytasi keladi Tataristonning ot qozongan artisti Liliya Mollag'aliyeva. Shu proyektning bu yerda zo'r ish edi. Hozirgi vaqtda da biz do'st, yaqin aralashamiz. İşeydik, şunsa quvandira 21 kishidan 24 kishiga aylandik hozir. Demak, proyekt o'sa, yashay. Ham bugun bu qizlarni mening sahnada kolegalarim, yaqin do'stlarimni sizning uchun, sizni qarshiga chaqirasam keladi. Qarshi olasiz, Tataristonning ot qozon artisti Liliya Mollag'aliyeva. Ham Zamira Rajabova Ko'prikyanova. Sizning uchun ilgari sizlarga yashab ketgan Bakine. Ben de tabu bakmaya yaşayan başlarım bilgilerle. Sizin dışında başlaşılar. Oynadığına bulsak da biz eni bulup ağlabız. Uyumuzdan bir de şıkmay, baldan tatlı balabız. Biz o kızına bu anatayım, İlmay kullu yüzülerim.
Cevherin Kuz demesin. Kamil, Ramil, Marcel, İlyas, İlhan, Kamile hemalarının balan deyip siyip duruşu enileri. Zemire, Liliye hem güzel. Hürmetli tamaşaçılar, diyeniler, balalarınızın hallerini bilip alır. Şeklin geçmeyi tuttanabiliriz. Здесь можно читать. Сейчас ну, здесь покупать. Вот, взять деньги.
Да. Нет, он после сделал все, чего там стоит ездит, командует свои яйца. Пишет он, у него видно, что если крышку ставить бетонную крышу, там даже грузные машины не стоит. Как провалится лоб. Раньше не надо. Когда машина там сломать не можно его потом делать. Это самое главное, если фундамент будешь делать, там ездит этот фундамент. Шел соску все. Кто я? Сходили подразнили, говорю, сходили вот так не сложно, самое так. Там где? А вы не в курсе вообще как вам? Это ГИС отправляет вам заявку, чтобы вам показали и ваши запросы. Наши запросы. Вы приехали, непонятно. Наши будешь заинтересованы в трансляции? Это ваша организация? То есть договариваться. С какой стороны? А, нет, это... Они... Они говорят, пожалуйста, показывайте. Вы, как говорится, вашу... Ну, там, видимо, на каком-то уровне там руководство идет какие-то переговоры. Идет трансляция. Это куда идет? На YouTube. У вас 4 камеры, что ли, да, работают? Наверное, там внизу пацаны. Еще ходит. Ходит еще по сцене. Я хочу. А, ты ходишь, да? ТДК, да? Потом вы клипец какой-то делаете? Какой-то... Ну, цельный концерт. А, цельный концерт будет, да? Ну, это как бы такая относительно дешевая замена экрана. Знаете, посидел? Да, согласен. Ну, шабашка, да? Шабашка? Я самозапись, поэтому. А? Я самозапись, у меня любой левый СР. Правый сработал. Да, я так вот ошибался, получается, оператор. Наверное, лет 4-5 может быть. Занимаешься? Ну, только вот. Ну, я понял. А до этого где был? Где работал? Я только мало. Ты наркоманов? Потом, ну, там видеоинженер, потом просто техник, видеотехник. Ну, большим зале который. Ну, слушай, с Камалом ты Камилевского знаешь, да? Да, он сюда приходил как в гости, как с этим Старским. При мне он уже не работал. Ну да, он давно не работал. Мы этот год разминулись. А, вот так, да? По факту я вместо него пришел. То есть после него и до меня был еще кто-то. Который якобы попался на воровстве. Сказали. Есть что воровать? Есть что воровать? Я могу свою сдать, свою отдать. Взять чужой, так. Ну, согласен, да. Ну, это, конечно. Не, Бог не выходит такие вещи. Вообще, по времени сколько вы длится? Еще плюс столько. Сейчас сколько же?
частное или частное. Ну, как правило, второе отделение должно быть более короткое. Ну да, если там на бис не будет там. Не будет это? Да, на самом деле. Вот немного, скорее всего, с одного посуда. Ну, по идее, должен быть так. В сценарии. Ну, второе отделение еще будет бибовое, да? Все. Камеру маленькую. А? Камеру маленькую. Ну, датчик какой, да. Да. Слушай, а как зовут вот этого оператора? Да. Да? В свое время давали. Известно? Чем? Многокамерную. Мулин? Мы камерные концерты снимали КНШники, форсники и другие конторы, которые не автоматизированы. Еще 90 когда это все на пленке. А пленка еще так. Не кинопленка, а вот это не личный. Ну, кассету. Хотим объять необъятное. Одной камеры. Ну, смешно. Это глупо даже. Я помню, как мы снимали. Там 7, 6, 8 камер стоит, там, ну, пятерки. Надо с этим с торговым предложением зайти как договор, предлагать нам камеру, относительно дешевое это, поставить еще на таким чемоданчик. Лучше, ну, получается, 3-4 человека. Хотя бы нет, вообще интересно, с кем это можешь? Да, ну, ты говоришь. Халяву, ты Недорого. ну, там нет, там, ну, это сбавление надо. Когда есть мы, когда есть да? Ну, до 4. Надо. А у вас сколько трансляций в месяц? Ну, зависит, там нет такого прямо такой конкретики. Допустим, этот месяц вообще какой-то безумный был. Время было. Не по 3 дня. У вас тоже по месяцу? Декабрь, нет, в декабре 8 заказ на съемки. Почти со стериком. Слушай, вот это проект, Ну, так что мы сказали, кажется, сами по себе. созванивались, Да, и ну, да, момент. Они в Сабине. Я вот вчера вообще в Москве. завтра у нас тоже Да, не Казанский, Московский. 45 километров, наверное. 45 метров. Я раньше тоже так Там еще кто-то. Там больше зрителей сидят, еще охранники. Еще кто-то. Второй. То есть вот ты корпус сделал. Я охранник. Он
Менә шушы филармония ансамблінде инде Камил улыбыз 3 ел йөри. Аллаһка шөкер, төрле шәһәр күләм дәрәҗәле концертларда чыгышлар ясыйлар, тагын һөнәрен арттыра улыбыз көннән-көн. Зур рәхмәт тәсе килә инде шушы ансамбль җитәкчесе Ганиев Илнур Шагитовичка. Зур рәхмәт инде кашандыр без туган авылда бергәләшеп эшлидек, коллегалар буларак. Хәзер инде Аллаһка шөкер, малайны да тәрбияли. Инде шушы Шулпан балалар үзәгендә җитәкчеләренә дә шуннан да зур рәхмәт тәсе килә. Ул инде Закирова Шулпан һәм Гөлназ Гафуровага тагын зур рәхмәтләр җиткерик әле. Шушы зур мотор ансамбльдә шөгыльләнә. Дәрәҗәле гармончылар, дәрәҗәле артистлар белән президент каршында бик матур чыгышлары була. Инде шушы Камилгә төп белемне шушы гармонга, хромкага, баянга мәхәббәт уятучы шулай зур йөрәкле укытучыбыз Казан шәһәренең Совет районының 4-нче сәнгать мәктәбенең укытучысы, Татарстанның атказан мәдәният хезмәткәре Гарифзянов Сагый Зингәревичка олы рәхмәтебез. Ул шушы Камилгә шушы уен коралларына зур мәхәббәт уятты, профессиональ дәрәҗәдә өйрәтә. Хәзер Камилдә Аллаһка шөкер 1-5 сыйныфта укый. Күп кенә конкурсларда катнашабыз, күреп торасыздар Instagram җитәкләре аркылы. Инде менә кичкенә без дә әле узган ел Камилнең шушы 149-нчы лицейда тәүге концерты булды. Шулай ул бик зур дәрәҗә 10 яшендә иң малай үзебезнең лицейда концерт бирде. Шулай ул бик зур дәрәҗәдә үтте. Радио телевидение аркылы да сөйләделәр. Рәхмәт укытучыбызга. Кичкенә улыбыз да Марсель Камил артыннан музыкага тартылды. Быел Курай классына шушы укытучыга язылды. Бүген Марсель сезгә уйнап күрсәтәсе килә бит. Әле шушы 3 ай дәврендә 5 киң дә уйнап белә. Курайда. Ачыламасагыз, аны да каршыга чыгарыйк әле. Абыйсы белән бергә дуэт уйнар. Каршылыгыз әле безнең беренче тапкыр тәүге алдыннары белән сәхнәдә Камил һәм Марсель Бахлар.
Чыгышым, иши помощта, смотри, вот это сына. Амин, хамасы. Я шунdan başlamayayım mı? Omışlar сиңа, әлі bir tane oltығына ешни бар. Әлі барсы да алды, мұндай овы білен болғанда енді барсы да жайланы шылай бет, барсы да яқшы болыр. Әйінді сәхнәні қабаттан Камилге қалдырам. Сіздің үшін ең яратып башқара тұрған татар халық күйлерінен тізме сәуінеп кетеді. Тілеушілер болса биерге шығыз.
өзімнің ең яратып башқара тұрған жырларымды жырлап кетейін әлі. Әйдеңіз, біргелешіп, бәйрам болғаш бәйрам болсын әлі. Біргелешіп жырлаймыз. Әйді өзіміздің яратқан Сарман кейінен баштап кетеге, çünkü benim әнелерім, әндерім Сарман яқларынан. Алмаз Гараев та Сарман яқларынан. Шылай бетсе Алмаз. Mikrofon takışı bu. Біргелешіп жырлаймыз әлі. Бәйрам болғаш бәйрам болсын. Tınlasın yaşlı hislerimni Sarman gilerine jırlasam Karşı gelmesin ne gileğini Mehmetim gülen jırlasam Oynayacaktı sarman kıyılarına Yollarında mekip olurlar Tırgışın taşmak kırık yokla Şırasın başı alırlar Oynayacaktı sarman kıyılarına Yollarında mekip olurlar Tırgışın taşmak kırık yokla Şırasın başı alırlar Sen de benim gibi gülersin mi? Orada tanrısızlığı vatanım Yaşlıyımla jıras olan çağda Uçlu jırlarsın mı bağım Benim bile durmasın madımla Risa vurursun mı derge Ayrılmada verde bir sevme Baba koyduğumla ömürge Benim bile durmasın madımla Risa vurursun mu derge Ayrılmada verde bir sevme Baba koyduğumla ömürge Yes, hoş kaçırmayın gelin. Yavaş ışıklarla jırlarına konu gelin. Eydiniz bir yavaşım jırlayımız. Taber balık jırı. Bir mararım gözlerime. Bir mararım gözlerime. İyi görüşü gözlerime. Bir mararım gözlerime. İyi görüşü gözlerime. Bir mararım mehebetli. Uğrede gözlerime. Bir mararım mehebetli. Uğrede gözlerime. Ay efendim. Ay rahmet. Sarıma dur, sarıma dur, sarıma dur saymasam Elde fırlardan kanırmanı kışlar bulup saymasam Fırlardan kanırmanı kışlar bulup saymasam Ay subhanallah şimdi matörünler gelgen bu yazıkta İskitiş Sen gel gülmeye suğu Sağlıkını bilemeye gülme Sen gel gülmeye suğu Sağlıkını bilemeye gülme Hiç isterimden çıkamaysa Üzülüp sevgimi gülme Hiç isterimden çıkamaysa Üzülüp sevgimi gülme Ay rahmetli Mira Güzel rahmet Dostlar şuna da rahmet Sakıdan ister misiniz bizim okuşumuz Dedemiz kapındığını ister misiniz Hadi kalbi ister misiniz Olma başım şeşer Gordamayla gol kişilerinde Olma başım şeşer Gordamayla gol kişilerinde Olma başım şeşer Yine dost işlerinde Olma başım şeşer Yine dost işlerinde Dostlarım, 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 dost işlerinde
Dostlarım, dost işleri. Sizi dostlardan ayrılsam yalnız başım işlerim. Buraya kızlar. Yalnız başımın işlerime. Ederiz büyüğüz. Oynayanlara dinlemeli sevgisiz. Ederiz büyüğüz kızlar. Hepiniz söylemeyin kızlar görüşüm. Yaxşı tamaşaçılar yığılған болған. Subhanallah. Ay, sizni ko'rish g'umman qo'shib. Güzel biz. Seni barlı kızlar partisi menen şın ko'nglimizdan tövbe konsertin ijod bayraming bilan tabrik etamiz. Sen eni bularak şunu kadar yumuşak ko'ngilli. Bir yatan talabchanda, hem endi balalaring uchun joningni berib turadigan eni. Xotin qiz bularak, xotini bularak sen ülgürde, tırışta, ungan, bulgan hem endi sükümlü yağmada. Endi dost bularak şın sırdaş hem şın ahiret. Әжірші боларақ, біз бүгін сеңа шын көңілімізден икілеті sıqlanып, шуның хатны яратып қарайбыз. Sübhanallah deyесі келе. Güzel. İcatçı şundan sayılmazdır. Hemen şunday şahsi konsertların her daim bulup tursun mene bu oyağını жеңіл bulup yılda şunday konsertlarını көрген nasip болсын. Hemen elbette gaile nıqlığı dileybiz. Üç yigit bilen gene kalmayış eli kızlar da alıp koydargan nasip bolsun. Yagan Sebastian Bach muş bala alıp koytkan. Siz dünyada Bachlardan ikinci gailem, sizden başka göten Bachlar yok, şuna göre kalışmazsız deyip ışanam. Kutluybuz seni şın gününüzden, hem de bizden bilen şunday üzüm kibik temli jirekler, hem de şu sertifikatka özüne zatlı muinsan manda olqamalı bizning isteligimizni deb saqlarsın. Kutluybuz seni. Kızlar bek zo'r rahmat. Shundan da men shunda aytirga deb turaverayim. Hali men shu bilan da baxtli. Bizni mana Sho'g'larimizda, Qozonda Qizlar parti degan uyushma bor. Unda biz 26 artist, xotin qizlar. Mana bu shunday ko'ngilli uyushma bizning. Biz sirlashamiz-da, birgalashib yo'l etirgada boramiz. Qo'yda borgandan söylep turayım. Bütün konsertlarga bir-birimizga shulay tirak bo'lib kelamiz. Yana qizlarga bek zo'r rahmat. Ningdir og'ir momentlarda, turmushda ningdir so'rovlar bo'lganda da birga o'rtaga solib bo'lishamiz shulay deb. Bek zo'r rahmat qizlar, shunday tirak bo'lganingiz uchun. Siz menga bek kerak. Rahmat sizga kelganingizga, konsertimni bezaganingiz uchun. Rahmat. Esan-sog' shu kelajakda da ko'rishib yasharga yozsin.
Германдық шықты бірге тұрсындар шылай чатта. Bir kişiler шығып кетмейді, рахатланып дос болып яшайбыз. Bir біздің туған күндері білен құтлашып, видеолар түсіріп, бик рахат. Рахмет қыздарыңыз болғанға. Bu жырында жырланышының кейтілі. Ой шаны, Жырла, жырла, деймәйді, сізсізге менде жүр керек. Жырла, жырла, деймәйді, сізсізге менде жүр керек. Сізге менде жүр керек. Ой жаны, сізге менде жүр керек. Сізге жүр жырларға сақтылыш керек. Гаяз әфәнді, бик зур рахмет. Көтіп тұрдым дей, розаларны қошан подсвет күлмәп киіп шыққаным дей. Бигерәк романтик инде. Бик зур рахмет. Шундай достар, тамашачылар булганда, иҗаттәргә була, шулай бит. Шундай ярдәм булганда. Инде менә бу җырымны тикмәгә генә җырламадым. Бу җырым мине Айҗаны җыры. Үземне балачагыма алып кайта. Кечкенәдән 3 яшьтән алып, миңа әни белән әти һәр вакыт Ярчалы шәһәрендә, безнең еракта түгел идек, энергетик культура йорты, шулай да шунда күп концертлар киләдер, театрлар, тамашалар булар. Әти-әниләр һәр вакыт йөртеп барды шунда. Теләсәм дә, теләмәсәм дә, менә шуннан сәхнәгә җырга, моңга мәхәббәт уянгандыр дип уйлыйм. Чөнки әти әле үзебезнең үзешчән гармончы, бездә һәр вакыт иде кунаклар өзелмәде, җыр, моң, менә бу теге яшел китапны без һәр вакыт җырлап чыккан, җырлап бетермичә китмиләр кунаклар. Шушы җырларны тыңлап үскәнгәме, миндә репертуарымда һәр вакыт Хамдуна Фатимиргалиева, Әлфия Абзалова, Сара Пасадлык җырлары иде, кечкенә булсам да. Һәм менә шушы җырны да, Айҗаны Ваҗаны мин иң беренче 3 яшендә
Әтинең туган ягы Сарман районы. Яңа бүләк безнең легендар җырчыбыз Илһам Абый Шакировның авылына кайтып, Сабантуйда җырлаган бу минем өчен бик зур дәрәҗә. Илһам Абый белән бер рәттән җырлау, бер мәҗлестә, бер бәйрәмдә дип әйтик инде. Шуңа бу җыр минем өчен бик кадерле, ул хәтта минем аудио кассетларда да бар бу җырның записе, мин җырлаганны. Шуңа бу форсаттан файдаланып бик зур рәхмәтләмә әйтәсем килә, шушы миңа тормыш биргән, шушы иҗатка беренче мәхәббәт уяткан әти-әниемә. Алар минем иң газиз кадерле кешеләребез. Әни инде концертны карап утырмады, чөнки ул минем сәхнә артында булыша, киендершә. Ул һәрвакыт күңеле белән мине белән борчыла. Әти белән хәзер икесен дә сәхнәгә чакырам, сезнең алкышларыгыз астында. Сәхнәдә минем әнием Идрис Әбүзә һәм Фирдәүс Шалдадан килделәр. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Sizden hemmegizini de, enilerini, ebilerini, kişiye bulup uzgan enkeyler günü bile tebrik ederim. Hemme başlarınızga isenlik, sağlık dileyim. Hem şu zollarını tuturup, kızımızın icatını hürmet edip geliyoruzge bik zor rahmet. Rahmet bik zor. Әти инде буш кул белән килмәгән, аның дусты һәрвакыт үзенә янәшәдә. Ул бик безнең җырларга ярата, Татарстанның ат казанган шоферы дип Фирдәүсен. Сез дә кышлы алкышларыгыз белән каршы алырсыз сәхнәдә. Идрисов Фирдәүс, әти сәхнәсенеке. Gözler gitti ey yamansın, köşeme kuşlar gitti gün yakta. Düşerim dineydim sarışmanın sili sili, erilerde girdi konakta. Taş yırtılarda tırtısılar, en iyi haman uğramda. Ötüyümde iske alıp, eni yarı üstte tılıp, unutulup gittim buramda. Yaz jigitlerin dört gözü veren, küttü vala jirsi tebiler. Kuşlar hallerine, tanuları eşitinle, kişeriz hüsnü eliler. Kuşlar hallerine, tanuları eşitinle, kişeriz hüsnü eliler. Kişeriz hüsnü eliler. Gözlerim terezeler, eni kızları bu zırnında İshak başkardı. Terezemni aşık kış ışığım, urdışım eni minidim. Tuğan jirden gittim, mehit izler, mehit ağaçından üzüldüm.
Qaytıp kilemeni sokmagandan Koylemin izleri Topta koda kılıngan terezeler Terezeler eni gözleri Durmuş vakılarına gömülgendir Eliyim şakırı sözleri Tuğanıyım küpken biş göz bilen Bişisi de eli gözleri Qaytıp kilemeni sokmagandan Koydanimin izleri Topta koda kılıngan terezeler Terezeler eni gözleri Topta koda kılıngan terezeler Terezeler eni gözleri Rahmet Şarkı bitireceğim mi? Hazır bizimle bunulunu şakıram Kamil'le. Kamil bilen biz başta, yürüyü başladık Soban toylarına. Jidişe Soban toyga barabız. Ünsiyeli jırlıyız da ikinci taraf şababız şuayttı. Avulda nerse indi, pişken avullar, palatinsi bileler de, palatinsi bileler. Şu bir yılda biz 30 palatinsi aldık. İki yıl rahatlanıp jırlap jürdük. Uşak işte hazır profesyonel indi. Üçüncü yılına babay. Buldu minnetiler bile jirim hazır. Palatinsi işin barıp jürmemiz. Ama haydi. Bizlik ağır üslerinde yıldız yana yaktı yıldız yana yaktı Oy bana yıldız bir yakın sinirine binler yarar Oy bana yıldız bir yakın sinirine binler yarar Kıyılardan ister jilde Büyüler karnın işkesiyle Büyüler karnın işkesiyle Yürüdümün son jilerine Şıra sabır şişmesin Yürüdümün son jilerine Şıra sabır şişmesin İsmail'ci tukkarıcı Gözüme güller şeşerler Güller
hem Tatarstan at kazanan şoförü Firdevs İdrisov. Aferin. Bizlerge yazmasın idi bizim millette. Buğunlarımız da, dilimiz de, huruf-adetlerimiz de hem milletimiz de saklanıp kalır idi. Hayırlı ki işte bir kat nihayet bile üzüm bilen de tanıştırığa fırsat gelip gitti deyip etti. Çünkü mikrofonlarını taşı bitirdim, bütün yurtası yuvalarını. Nerse eşleyip, yürüyüp, pırşıluşlar bulsa aranızda anlatam. Biz güzel bilen yoktaşlar. Firdevs abinin doğup üsken avulu bilen bizning avulun şarası nibari 6 şakırım. Eli bu Sarman rayonuna kirgan bo'lsa, hozir To'qay rayonuna kiran Musabay zavod avuli jigiti bilan Firdevs abining tag'in birsi shoq qattira turgan yog'i bor. U 10 bolali oilada tug'ib o'sgan. 10-chi malay tüpşük. Akisi orta fıragı jingil bo'lsin, sug'ishga qadar 5 qiz qoldirib ketsa, qaytqa shalik tag'in 5 yasag'in deb maqtana bugungi kunda Firdevs abi. Mana kurash nindi zamonalar. Firdevs abi zamonda 10 bolali oilada o'sgan. Amin birovgina. Birovgina maktab yillarında bek sho'q tartibsiz edim. Atiyim kutuvchi, anim o'qituvchi. Maktab yillarında shunga ko'ra har vaqt meni barmoq turtib ko'rsatib, kutuvchi Elfir malay deb so'galar edim. Shundan so'ng 16 yoshimni to'tirib, o'rta maktabni tamomlab, Qozon shahrining Madaniyat ham san'at universitetine o'qirga kirdim. O'qib tamomlagach, G'aliaskar Kamal Sinay Tatar davlat akademik teatrida ishlay boshlab, TNV telekanalida da topshiriqlar olib bora boshlagach, Tataristonning ot qazanan artisti bo'lgach, avulga qaytmisha turmaysan deydi. Avulga qaytib, hal bilgan bo'lib, bagajnik kiyib, endi sof produksiya olib kelasiz, har birimizning de bizdagi yerdan jirishini qo'rqib qochgan bolalarga bigrakda. Shunda men hozir birsida kutuvchi Elfir malay deymi. Qarag'iz shamalat, o'qituvchi Rezida malay qaytgan deydi. Mana shu vaqtimiz go'zallik yoktashi Dilnaz Baxtning do'sti, biz zamonida hali birga sahna yo'lini bir tirada boshladi Purshirda, Tataristonda ham Kurshi rayonlarida respublikalarda yürümegen avullar kalmagan idi. Şu vaqtni esga tushirib biz bugun ko'rishirga bo'ldik ham ko'rishu go'zalning tavga konsertiga to'g'ri keldi. Go'zalga rahmat. 3 malay anisi ham 4 irod tarbiyalovchi botir onaga ko'z timasin. Firdevs abiga aqshasa Alloh bersa unga da yetar. Amin bo'lib esenlikka bersin. Bu siratında seritip yoktaşlar bulgaç, güzel turunda bir bulgan vakıyanı söyleyip deskile. Bilesiniz kilse, güzellik Şallı'da restoranı var. İyiydi. İşke yeri turgan. Özünün jır boyunca şirkançıgın o restoranda işlep başlay. Restoranda işke ornaşkanda elbette vokalist olarak deyip söylüyor, iskene çire bugün yılmayıp 10 jırdan da artık repertuarım yok idi deyip. Restoranda işlev devrinde nibari 1-2 yıl içinde 500'den artık şır topladım deyip. Hem şu restoran işine beyli revişte bugün ultiresegi sizge İtalyanca, İngilizce, Rusça, Tatarşasının eytesi de yok. 500'den artık şırını rahatlanıp başkaralı. Ansın indi konsept tamamlanır. Hem şu şırlarını iske düşüp, sağınıp, yılmayıp söyleyip, hem Qozonga indi profesyonel sahnege oyak basa, hem Qozonda restoran açıp durmayı. Rüstem Zakirov bilen işlegenlerini söyledi, xalq artisti Rüstem Zakirov bilen hem başka artistler bilen birgelikte işlevin söyledi. Hem bugün günde Allah'a şükür her yoktan da icadi gaile tüzüp bizning Tatar milletinin yüzü qaşı bulurday gaile teşkil edip duet bularak çıkış yasavlarını devam ettiler. Restoran şırlarını sağınıp hazır ol sahnege şu restoran şırında İrengen şırlarının birisi bilen yededen çıkar. Qaşalığı sahnede Güzel İdrisova Bach Uzi. Душа
аңыз әйткенімше, бұл жырны мен бик яратып башқарам, чөнки ул менің кеш сайын ресторанда эшләгән вакытта җырлый дирем бу җырны. Кеше яратып сорап ала диргә. Нормальныймы? Алла берсе, киләсе программада тагын бер җырлар көттербез. Алла берсе, Алла кушса. Инде чыгышымны дәвам итеп, бер бик матур җырласым килә. Үземнең 13 ел буе мине түзгән. Бергәләшеп матур-матур тормыш корган, үземнең теләгем булган, яраткан кадерле тормыш иптәшем башкарасым килә бу җырны. Чөнки Илназның кичә туган көне булды. Әйдәгез шу алкышларны Илназга бирәбез. Илназ өчен күңелдән туган көне белән тәбрикләп, иң мөһиме аңа саулык, сәламәтлек телисем килә. Иң матур теләкләрем Илназ сиңа бүләк булып язсын. Һәм җыр Илназ өчен килгән җыр. Туган көн!
Inde neçe saat kılıp duran mı deyindir şuna? Әйе. Şigül at şekilde tamam indi de bak giderek. Ол менің тірегімді, ол менің таянышымды. Шушы концертны да әйдә сенекен ясайғалы бұл жол деп әйтушісі ол болды. Себепшісі шу тәуіп концертны. Өзекті де жүріп қарайлы дейді. O halkar деген. Әйе. Администраторым ет болырмын десе концертын яса дейді. Міне бек зор рахмет сеңа меңа шушы концертны, шушы қиялымы тұрмышқа ашылғаныңа. Шын көңілден шушы бүтін зал білән, ғайлем білән, туған күні білән тәбриклейбіз. Ең мұхимі сеңа саулық, сәлемәтлік. İcat şişmesinin dağında bayısın. Мен senin ilhamiyem duran duramın her vakit ilhamiyem senin. Sen mi dedim ya Alfiyoşka? Әйе. Тамашашың шулай достарың көп болсын, сен достарың бик көп, Аллаға шүкір. Біз сені бик яратабыз, малайлар белән горурланабыз. Яңадан яңа җырлар көтәбез синнән. Син в общем менә дигән кеше, шулай бергә булыйк, бергә яшик. Бер-беребезне аңлап, саулап, матур яшәгәсен. Болды. Менә монда кичкенә сюрприз ашып кара әле теге. Туган көн тиен балачага бәйрәме шикелле. Пылесыз что ли? Не кара, менә туган көн белән дип язылган. Бисмиллахиррахманиррахим. Помоги, пожалуйста. Sen, Anne bırak kızdık durar. Yani sen bana. Akşıları işisi de sıymadılar. Melike'ye giderseydi. Yarar. Mene o yine zor bәхет шул бит инебезнең зур байлыгыбыз, шатлыгыбыз да шул исән сау балаларыбыз бар. Рәхмәт сиңа шушы балаларга. Рәхмәт. Балаларны сен кайттың бит, мен ясадым моны. Олым рәхмәт. Балаларга сиңа рәхмәт. Әйдә табы. Балаларга сиңа насыйп итсен, самый главный шу. Әйдә төнне буе йокларымны калдырып, бүген тәмле шуклар пешерергә тырыштым. Туган көне дигән шундый бәйрәм, матур бәйрәм. Кызлар әйдәгез. Илназны сөендерик әле. Көчле алкышлар белән Илназ каршы ал. Туган көн куатлар. İlyas bollayla bir görünmüyorsun. Biz aşağı bizimle. Verişsine, iple veriş. Ay rahmet. Bunu kadar rahat kullanmasam ben bana neydi? Tavırlıklar adam. Üstüne şoğlar. Ay rahmet. Rahmet sizge. Rahmet. Şın konudan bir rahmet. Haydi oğlum, sen de söyle bir İlyas. Haydi şırın takma tözlerle devam edelim. Konsertni almada devam edemiz. Rafiz Abdülganiyev kiyine sözlerine icad edilgen jır. Yanına baram. Hadi. Nasıl geçecekler igen? Vay oturmuş diyorlar. Oturmuş kalır bile Gün güder paran Gündür işler Bayalmır Kim gelmişe havadan Vay yaşayın dışında Dünya yıkın Vay yaşayın Baş yanlaş Yürü sürkül bilekin Ay oturmuş Bayılır gider gider Bayılarla yanırlarda İndir aşın circide Hayır oturmuş Bayılır gider gider Bayılarla yanırlarda İndir aşın circide Oturmuşlar matır diller Eğersizlik gün kurgen İnan görüp yaşayıp
sen kızın Zıttı geldi deyip baylara Bir gün joysa baylığın Ay mıdırmış ay mıdırmış Baylık yere gider Bayılar dayalılara Gitti yaşın circiye Ay mıdırmış ay mıdırmış Baylık yere gider Bayılar dayalılara Gitti yaşın circiye Bayılar dayalılara Gitti yaşın circiye Ay mıdırmış ay mıdırmış Beş секунд, спасибо. 5 секунд. Бек зор рахмат. Жігітлерге, бек зор рахмат. Музыкантларға рахмат айтасыз келе. Шушы бүгінгі концертны әлбәттә инде дусларсыз, дусларның ярдәменнән башка бер тәвыл чыкмый, шуңа күрә чын күңелдән рахмат. Һәр барчагызга дусларым. Һәр шушы тормышның мизгелен бергә тормышның һәр бер минутларын бергә иттереп, бергә нинди генә вакытлар булганда да әлбәттә бергә үткәрсәк, бергә бер-беребезгә ярдәм итсәк, шуннан да рәхәте, шуннан да файдасы булмас. Файдасы да, рәхәте дә, нәтиҗәсе дә нәкъ шуннан тора. Бик зур рәхмәт сезгә, бүгенге залны тутырып килгәнегезгә. Гүзәлгә бик зур рәхмәт шушындай матур концерт өчен. Инде беренче шушы беренче өлеше һәм икенче өлешнең яртысын сәхнәдән күзәтеп тордым. Һәр барчагызга ошады бугай. Әйбәтме? Аллаһка шөкер. Дәвам итәргә сезнең инде хәйр фатиханы алып, Алла юса башка җирләрдә дә, башка районнарда, башка төбәкләрдә насыйп булсын үткәрергә. Бик зур рәхмәт. Инде чираттагы җырны менә Рафис абый бүгенге көндә Рафис Габдуллаев нәкъ сәхнәдә, залда чираттагы аның җырын мин бу җырны күптәннән яратып җырлый бирим. Һәм кызык итеп әйтә торган сүзе бар яның. Аның түгел, минем. Җырлар алдына шайтан әйтәм, прокурор язып биргән җыр. Җырламасам утыртам диде. Шуңа күрә уйнап уен көлке белән Рафис Габдуллаевка бик зур рәхмәт. Матур җырлар өчен киләчәктә шулай дуслату мөнәсәбәте яшәп, иҗат җимешләрен бергә халыкка тапшырырга насыйп итсен. Яныңа барам әле. Qar yağar hamantımı, yollar ay
Bek zo'r rahmat. Buni ham bitirib bir qo'yib chopqatlarga qo'yaman. Bek zo'r rahmat. Endi shu birinchigina san'atga bo'lsa da sizni ish mashaqqatlaridan, shu dunyo vaziyatlarini unuttira olsak, yolitira olsak, biroz mana shu ko'ngillaringizni jirg'a, mo'ng'a, ilkiga bo'lgan xatirlarga olib qayta olsak, bugun bizdan da baxtli kishi bo'lmas, shunga ko'ra bek zo'r rahmat. Шығымларыңызны, вақытларыңызны шәйләмешіп келгенге, шушы біздің концертқа, біздің ижатыбыздың қарыға, біздің шығышыбыздың қарыға деп келгеніңіз үшін сізге Алланың рахметлері болсын. Өзіңізге де қалай тағала, 100-ләтә, 1000-ләтә, миллионлата әйләндіріп қайтарып берсін Алла берсін. Игіліктер, саулықтар, рахаттарыңыз. Енді шараттағысы тағы бір көңілі матур жырлан жырлайық. Міне кеше туған күнде болып өзді. Құтлаушыларға да бек зор рахмет, бүгінгі залда болушыларға бар, құтлаушылар арасында құтларға, ұнытушыларға да бардыр, аларына да рахмет. Бір генә дә ғайыбым жоқ, бүгін туған күн қайғысы түгел, хатынның концертін өткәргә керек. Самый главный қайғы болмасын енді, тек проходящий қайғы болсын, самый главный ойын күлкі білген айтканда. Бек зор рахмет құтлауларыңызға, алып келген бүләкләріңізге. Берген тапшырған баятларыңызға рахмет. Енді шаратта ұзған ғұмыр, ұзар енді, ұза деп елап болмай, yazылған қадар яшарбыз, артығын сұрап болмай, бар бір миллиард. Айна кеттік шараттағы. Şakta bırlık paramadım Ömür şulay uzar diye Uyalakta paramadım Uzanımdır uzarıydı Uzar yılakımı Yazma kader yaşarız Vardım sıra kurumı Uzanımdır uzarıydı Uzar yılakımı Yazma kader yaşarız Sular gibi görünmeyde anları Ömür yardımına kuva size bile uzları Uzar ile uzar bir akılımı Yazına kader yaşarız Ardın surat kulımı Uzandır uzar ile uzar bir akılımı Yazına kader yaşarız Ardın surat kulımı Haydi! Ardın surat kulımı
жігіттерге бек зор рахмат. Ильяс Шарипов, Марсель Шамшиев, Маратқа бек зор рахмат. Айда. Мына шы. Бек зор рахмат. Алға таба девам етеміз. Махаббат темасына жазылған жырлар білен. Арматыңыз ма, Лик ма? Тағын бірер сағат. Түземіз. Яры, Аллаға тапшырды қаласа. Ширатта тағын бір махаббат темасына жазылған жыр білен. Нәрсе ол махаббат? Нәрсе ол махаббат? Но это любовь. Мен бет перевод сұрамайым. Нәрсе ол махаббат? Хис, тою. Неше? Сүйеу. Дұрыс аңламадым. Дұрыс шекмен, то есть. Так, кімнен таман не барелар бар? Bir-birini ol. Ярату бір-біріңді. Да, туда-сюда дияна бірсейді. Но, отсутствие болмайды никак. Но в нашем войне любовь – это электрический ток, который проходит с головы до ног и попадает в одну единственную точку, после чего рождается сыновья и дочки, но пока қызлар жоқ. Только сыновья. Алға таба дамы дебіз. Ярат ниша, ярамыға, барамы. Айда бір кәдесін жырлыға шышы. Матур, Әнға Мақтабаев, бақ, тигайсен. Егерсінге матур дебіз. Өңірдің сұра.
зор рахмет, Раил Güzel. Рахмат. О бит мен айкан оказывается. Бұл бит туған күн екен, мен қазір айтып тұрам. Аллах шүкір, рахмат шын көңілден бек рахмат. Малай, сервант тағына қоярлық. Ондар ақылсаң, алдағылар ақ кетір мекен. Мене бұл шарик оркасында кішіге көрінмедір әлі Бұл шарик түгіл, шар деген. Шарша сияш. Теге матур жан жырлайбыз менде. Көптен түгіліне бик матур жейкені клип түсірген ек. Сен керек деген жерге. Тоқтайын, айтып өтірмін, тоқта шықма. Өзіміздің бір күн, ие да шол. Өзіміздің бір күнні. Әлі кеше мені бір бапа, психолог, бек күшті психолог шолай дейді. Білесің ма, Güzel? Нәрсе дейді. Үйден шығып тұр дейді ме? Yok, үш малай әнесі үйде командир екенді. Сізде шолай ма деп сұрақты. Yok, hala benim zam var деген diğer gayet. Тоқтарлы, нәрсе айтып башына. Клип турында. Иә, клип турында. Біздің бір күнлік, жошы тұрмыштың бір күнлік. Сізде де бұдан хал енді ол шыға башасағыз, қайдыр табиғатке, әйтегенде, анда бекінде керек яғаларын алып, түйәлші бітесін. Рәші бір күнді бізде өзіміздің әләне баш батып тұрасы болмады. Финансирование жағынан Аллаға шүкір достар болышты. Клипнің бәясын білесіз. Достар болышамыз деп айттылар да. Түсірдік клип. Түсірдік өзімізге қалды. Елес бақ жетіткен кейі. Хайдар Ахмет Хайдар Ахмет сөздері. Сен керек. Қайдар шөлшарында бар ма ерлі қатынлар кішілерінің да, ек ма? Бардыр енді. Бар ма дейді? Қайда бір-біріздің құшақтағыздай ма? Сен керек деп шөлшарда әр уақытта шөл сен керек деген жерінде құшақтап, тағыланы қарап құшақтап тұрғызар, ема? Айда кетіп, байық! Sen
Қалайдағын айтқан бе? Қалайдағын айтқан, уақытында сұрасам, бұрында сұрасам беремін деген жой бе? Шығар болды? Мына әлі тағы бір шындай артыстар арасында бір әйтем ерге, әгер де жыр ұшаған екен, әйтегенде недер кімніңдір шығышы ұшаған екен, тамашаш әйбәтләп қол шаба екен, Құдай тағала айткенде, әйбәтләп қол шапқаншы кішіге көп мі қол шапқан шоуға ақша беремін деп айтты. Так, что малай рекомендую ақша керек, пожалуйста. Алладағы девам етеміз. Шушы клипте түшкен түп персонажларны, түп геройларны шақырайық енді. Сенің кісер кісілерің? Жоқ, тұқта халықтан сұрайық олай, шәйшәсілер келмей ме екен? Шәйшәс келмей ме? Мына шәй дегеннен бір әйбәт нәрсе айтып кетейін әлі, пожалуйста. Қазақ тұрмын. Шәй турында нәрсе әйбәтірек? Қайнар хатын ма екен әлі қайнар шәй ме? Абзый бір айтады, пожалуйста, по-моему, көптен тұрасыз уже. Нәрсе әйбәтірек? Қайнар хатын ма, қайнар шәй ме? Уақыты білен ұлғаш аңлашылдайды. Кімдер әйбәтірек? Кімдер бір вариант беріңіз әлі? Шәй ме әйбәтірек, или қайнар хатын ма? Жоқ, енді хатыныз қайыр біләйлі, ерлерден сұрайын ме? Хатын қыз шыққарамын да бала. Абзый бір айтады, бек оқтыра отырасың уже, хаты дейді. Вообще шәй ішпесің, понятно. Значит, бүтін сұрау жоқ. Яш уақытта қайнар, қартайғаш яшірек шәй деген. Ярар, қарашы шындай сұрау бергендер, мына халық сұрау берген. Нәрсе әйбәтірек? Қайнар хатымы, қайнар шәй ме дегеннен, шынан бетінде қадір халыққа жауап қайтарға керек. Нәрсе ішлерге. Шынан бір заман енді мұны ішті болғанда корреспонденттар, журналисттар, радио, телевидение, шынан соңында әйтелер дейді. Не ішлерге? Бұлар келіп шығады Кавказға. Кавказда самый горячий народ. Бұлар енді сұрайлар, әйтіңіз әлі, пожалуйста, сіз бетінде қайнар халық, горячий народ, біріңіз үшін біріңіз күлерге әзір. Горячий напитоклар өзіңіз үйіштірасыз, өзіңіз шуны қолданасыз. Нәрсе әйбәтірек дегеш дегілер айтады. Біз, конечно, горячий напитоклар өзіміз ясимыз, өзіміз шуны ішеміз, қолданамыз, но шәй ішкен ішіп барған жоқ, біраз айтамыз, әне барыңыз Хиндистанға, Индияда шәй ясилар, алар сізге едешек. Бұларға бір түркім корреспондент журналистер келіп шәлер Хиндистанға, мұнда как раз дегілерін шәй жетіштірген жағы, неде плантацияда ибалардан сүрлер. Нәрсе әйбәтірек айта алмасын екен. Қайнар хатын ма, қайнар шәй ме дегеш, біз, конечно, шәйні ясимыз, шәйні өстіреміз. Но өзіміздің бір қашында шәй жеп барған жоқ, әне Татарстанға сатамыз, алар шәй ярата деп айтты. Бұл бір түркем корреспондент журналистер келіп шәлер Татарстанға, малай, мұнда енді тегі сіздің шекелі, біздің шекелі, вади халық, ауыл кішісі шүпір үф кетіріп қайнар шәйлерін ішіп отырған арада бір түркем қонақтар yanına келіп көреді. Татарлар, мишәрлер, әйтіңіз әлі, нәрсе шәй ярата деп айтады, әйтіңіз әлі барасыз, нәрсе әйбәтірек, қайнар хатын ма, или қайнар шәй ме дегеш? Деп қоянда бірсі тоже шулай айтығы сіздің араңызда айтып қойып, тұптың қала қалғайма, ешоннан бір заман бір абзай тұрып баса да табын артынан шөпірдатып чашқысындағы чайын іші бітіріп жібәрі де, мен білесіз ме, без разницы, лишь бітірілетсін деп айтты деймін. Так что, алда берсе қайтқаш, қайнар қатындар арасында қошып, қайнар зәйлеріңізді әтіп, яшарға насып етер. Енді шыратта, жауап келесі келе шыраттағы матур жыр білен, шәй ішеміз бірләшіп, айдаңыздары, шышы малайларны, сервистарын шағырайлады. Hürmet bilen, tu yüreklerimiz, Kavramız nereden, bütünümüzde bir yer. Ey Hüdayım bu
uzi Suyunuşlar demleydi Kişki şehir özmede Kişki şehir özmede Dağlar olsun erdirdim Büyüklerimizde birge Ey kılayım bu mehtirde Hayır ağına gurme Dağlar olsun erdirdim Büyüklerimizde birge Ey kılayım bu mehtirde Hayır ağına gurme Bu yakla. Dağlarımız yerdedir, Büyüklerimizde birge. Ey kılayım bu mehtirde, hayır adına gurme. Dağlarımız yerdedir, Büyüklerimizde birge. Ey kılayım bu mehtirde, hayır adına gurme. Ey kılayım bu mehtirde, hayır adına gurme. Hayır adına gurme. Ramin, Kamil, Marcel, İlyas baklar. Güzelliğiniz var. Ay rahmet. Oy yapma. Muratlar aslında masamda bulur indi. Ders fakirliğinde 149. lisenin жетекшisi direktörü. O'qituvchilari. Mana shu shunda. Hürmetli tomoshachilar, Kelin kaşmanda. Yo'qoldim bo'g'ay. mana shu fursatdan foydalanib, Bilmaganga yaptırmasdı. go'zallardan go'zal, shu qadar zotli go'zal xonimni o'zinde ish mina degan yigitga turmush bo'lib yetgan aniyimizni o'zg'an anilar bayrami bilan olqishlar bilan motor etib o'zinda qutlaylik. Bizdan da mana bu eskitkish motor g'oyla bizning 149 litsey uchun bek zo'r tovush ham bek ko'p distalarcha totar g'oyalarini o'rnak g'oyla deb aytasim kelar. Chunki litseyning obro'yin darajasini o'stiruvda bu motor tirish g'oylaning eskitkish o'ng'ishlari bor. Nindigina darajada o'tgan konkurslar, yarışlar bo'lmasin. Onda endi albatta bizning Bahaviyevlar g'oyalasi eng aktiv g'oyla. Endi o'zi bizning o'quvchilarimizga kelgan vaqtda durustdan dalar talantli, ular shu qadar tirish, ular shu qadar bo'lgan. Mana biz 149-litsey kollektivi shunday atiyanilar bilan, shunday motor g'oylalar bilan rahatlanib, jillashib, ko'nglashib, minglanib yashaymiz. Şuna göre sizge gelecekte zor uğuşlar güzel hanım. İlnaz, biz bitindi barımızda hazır kollegalar. Mene güzel Firdevs'una indi bizden 2 yıl devrinde neni uğuşlarımız bilen vokal derslerini alıp varıp indi zor uğuşlarla ilişken pedagog gibi eytesim kile. Şulay yok İlnaz Failoviç de. Eyi eytemeli. Ol şulay yok bizden kollektifinin pedagogu, biz birge motor etib ishlaymiz. Kelajakda da sizga o'ng'ishlar, oila eminligi, motor bo'lasiz, baxtli bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bek zo'r rahmat Firdavs fakirliğinde işimiz sizlaringizga. Zo'r rahmat bolalarımızga, shunday tarbiya berganingizga, rahmat sizga. O'lgan do'stlarimiz da kelib jetgan, xatlar yozgansiz. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Xatlar yozgansiz. Alloh rahmatlar yozsin. Jigitlar. Qachonda nendigina bayram, nendigina oyog'ina narsagina endi shigish qila olmasin. Qari vaqtda bizni o'lgan ay Allohning rahmatlari yozsin. Go'zal gap bu. Meniki bor уже все. Ha, qaytaş yarışdan başlayız endi buni. Kim Şarkı. Ey, oldu şarkı. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. От души. Rahmat.
Uyan kadar uyandan gidip, şunu kadar üstlerden gelelim deydi. Rahmat sizge. Sizden işe alkışlarınız bilen uzatırız bizim baklar, irlerin, ir zatların, nane, hop! Ya şuna gidi. Nane, hop! Şey kurmasın diyeneyim deydi. Haydi, çöstayım, gitme. Kakamış mı? Haydi, kakamış mı? Zamdoy! Haydi, Allah'ım. Bunda kalkıyoruz. Allah'ım. Ne şulay jırlaşıp birleşip yaşayırız Allah'a şükür. Şunday yakın dostlarımız var. Tamaşaçılarımız var, jetekçilerimiz var. Bizning yaratgan trenerlarimiz, terbiyechilarimiz, Allohga shukr, men shundan da tag'in bir qat aytaman, men bek baxtli. Fursatdan foydalanib tag'in bir qat tomoshachim senga bek zo'r rahmat desam keladi. Shu tavba konsertda shulay ko'p bo'lib, motor bo'lib yig'ilib kelgansiz. Cheshkalaringizga, olqishlaringizga, жылы so'zlaringizga bek zo'r rahmat. Men sizning oldida bosh egam. Zo'r rahmat shu dunyoga keltirgan hadiya deyman tug'anlarima, do'stlarima, ular shulay bugun zalda birida zo'r rahmatliman. Kelajakda shulay bir-birimizga tayanch bo'lib, kerak bo'lib yasharga yozsin. Alloh rahmatim shu Chulpon madaniyat o'zagining yetakchilarini, xizmatkorlarini, video operatorlarga, o't rejissyorlarini, tovush rejissyorlarini, Laysan Zakirovga, Aniyar Babilar proyektini, qizlar rahmat, konsertni bezab ketdingiz. Orshidan kelgan maxsus qonog'imiz Maryam Quddusovaga da zo'r rahmat aytganlar. Qizlar partiyaga da zo'r rahmatimni aytasiz kelar, har vaqt konsertga yordam etib, shulay bir-birimizni поддержать deb aytaylik, ruscha etib yashaymiz shulay. Shulay butun konsertda qatnashgan artistlarga, biyushlarga, jirchilarga, muzikantlarga zo'r rahmat aytasiz kelar. Ham tekmaga xalqda aytmaylar bit. Bir ko'rishuv o'zi bir umr deb. Shulay ko'rishib, uchrashib yashaylik do'stlar. Shulay bit. Ham eng muhimi dunyolarimiz tinch, emin bo'lsin. Rahmat sizga. Bir ko'rishuv o'zi bir umr